Molweni nibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, ngiyacela uma ngabe ukuzwa le video esizokhuluma ngayo ungene kwi-comment ethi yokuqala, uzothola ilink ezokuthatha ikubeke ephejini elinama video wengane zakwethu. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi osanda kuhlukanisa ke unyaka ukhuzani ake neme ngenkulumo kasomnandi ke laphana wengane zakwethu. Ekhuluma ngenkathi ke ekhuluma nentatheli ke laphana esho ukuthi abalandeli ke baqomile ke uma ngabe bethanda ke umculi ke siqu sakhe ke laphana exeka le ndaba ke yokuthi abantu babe noqhawelami ke laphana ukuthi kwakungenzeki ke laphana wengane zakwethu, kodwa igama owaqinisa ke laphana lokuthi ke abalandeli baqomile ke laphana wengane zakwethu. Le nkulumo ke imthintile ke okaMaskandi ke ukhuza ukuthi akhuluma ukuthi abalandeli baqomile njengomuntu ke yena onabalandeli abaningi. Kubekile ke laphana washo ukuthi le ndaba ke imphatha kabi ke yena ukhuzani ngoba yena anabalandeli abaningi ke laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa uma ngabe ufuna ukuyizwa le nkulumo kababa Somnandi owayikhuluma ephatha kabi ke ukhuzane yokuthi abalandeli baqomile, ungagijima ke uye laphana kwi-comment ethi yokuqala uzoyizwa inkulumo kaThokozani Langa bese ungene inkulumo kakhuzani kana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe, cinzela nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo. Siyabonga.